Kadam kadu ka yanda pini bangke kupulo holadak Nia Singh Tikathar Memorial mane amen pen football ke bido pini bangke final lo lasi ini phanta dak nake hang do lasi nili ta hodam pali dun po nili video ke vlogs putakali so video tami dinglen ta hai pini bangke athi latum football patu mane kicheng bangke judan video si pidunai pulo lasi nili ta dak pali dun po lasi nani tumta tu video le nang lang no lapen lang chok pangge chok chida ta hai the like comment share ta kuri bek ni athi jinghon seroi nai athi li kar bijan mati lasi kadu ka beta hala nili channel ki milang pulote subscribe tha lapen nang 0.0 pitum mata share tha lasi apon malo lasi video ke pu nang lang dun bom ni nang paklang pon bom pon lasi non ke bar non bangke ikeng bensin lambomi ate pulo adak patu players atuma fan nili hin ben mane lang abong pustami ka cartoon pustami ne sisini parjori mane ate mithang arong lani hangal chem pabangke nili mithang arong no la singeta dan mane pali den po atumhan sawai pustami lang cartoon hini thombak tu parjorden po ati mithang arong nasi chinghom tu nai singeta thangta program thek thepen stami sabu ninggang sampen atum phan ipi phan sin ninghang no si non bangke lang cartoon bang sin nam thopo lang lang bom na final youtube bang lecit lo non ke hoda kam belum kam dulu oh gila tiga kartun gini bang ke ada patua kelaman bang bali tupo foto ada cetak demo bang ke ada patua kelam nong bang bali tupo
nang da hemai hanse rong playground long nang chila Labang luhi pachini along nili niya tumapan nangachirap dun Japan nili chudi grilo aprangsi ilitum hanjang lang sualong dak hemai hanse mate ilitum kachinghon sa riso hanse SGB kaparlo rong pli pho kaduk la rong pli pho ching room si labang so kapatu chirap chitulo packaging pen labang so kapatu binang pen ilitum chirap chiri si pini ilitum ang dung itia may nang le danglo ilitum ningarong alam na pen ilitum apan birta ke me athe ili tumapan hello wing pen seta langli apor chirisi ili tumapan ke bang pia bang ili tumalu hisar bodo aprangsi aluhi pachining tum langli phan nang tum gadu ko we apartment alangli phan bohoi pa panar josi labang so kapatu aklamalong benging tum alangli gadu ka pregari sar jogot singh ingti em in church higher education Karbiang Autonomous Council alang lipan Karbiang Open manpeng PJ Fancy Tunay Riga Sar Resource Signar Chairman VDC Chairman Sarupathar Constituency alang lipan ta Karbiang Open manpeng PJ Fancy Dilinjit Mapan Tunay Riga Sar Riso Hanse SGB alang lipanda kar bipo pen man pengi pija pansi chuning rilo Uthod ilitumolong ng chitong dun aluhi ilitumolong dutulan alang like sa Ruby Rong P BJP District Committee along alang li ke member iglo alang li phanda karbi hope and man pengi pija fancy tuning iglo uthod li tumalong nang chitong lo naluhi do thulang Sir Kison Bay Chairman Balipathar Lems alang li phanda karbi hope and man ki pija fancy tuning iglo Sir Bidya Singh Terang, General Secretary BJP Mandal Committee, Sarupathar Constituency. Alang Pandakar B. Hopen Man PJ Pansi Chuningwila.
Puthod nil tumalong hanjang langso rong asar mai along mai phu ke chutang mate mai phu barin tumalong na chitong dundo sar kumula kan tobe lang li phanta karbi pho pen man pengi pija phansi chuning rilo Puthod ilit tumalong na chitong dundo chulang District Mahila Morcha Long, a member, Sangpi Kakrung Hansepi. Alang li phandak karbi hope and man pengi pija phansi chuning rila. Karbi la medamai handang lang suaro achun bang sar sampringi mi phangchu. Alang li phandak karbi hope and man pengi pija phansi kali chuning rila. Tangde kapacini aluhi pacini yang deng nona mata pancing toni kokpo non puthot ang deng le tumdam lo nang labangsu ke tho majai mek bangge aluhi sarpu pen pini ang dung gitia puthak malomsu thanik po labangsu philo tangde FIFA and tempen kapaju abang puatum aklam long andam mikpo Sarthi kadu kabe lapen player satu lapen kelang dun kadu kabe itu non apor ke football ke patu kelang dia apor lapen football match kelang dia hut ke pit ke lam chithan nang kwa adim kali kening dia son du boy phit sita me pini ge pit ke lam chithan nang adim kali football ke patu kelang siwa lasi tim ni apantame patu ba misen pen a discipline pen itum ladak non tim ni atumang bong pen mo akaprek a competition long kame na tum ta an susi ke patu dun thegi finally hin best wishes pilo lapen tim ni phantan ling pen best wishes pilo lapen nilina tum han che chak bang te la han lo aning kan wang ta sap sports materials ron pinning hot sita sports material ronji lasi kadu we che tang eruni pusame nani ke football tang po nani ke jersey tang po nani ke volleyball tang po la song nili ili tum la club ke doan surbuthar konsensi arlo atau kapti na phanta ko pini eson nili ko chitangi phon nili bori pon po la si pini ili ka prek long ke dam nai do la saju da pading delo la si nili ke pathu kerem ke hai isia tim ke hai po isia tim kerem po la si nili
patu thia ko si kerem ke hai tini ni ko si tim ni phan asap sabe sa pahoman pen nili pitikang ji ning hangwo dan si ke hai atim kerem atim lo final ki dun atim ni phan nili surindi ra paroko surini paroko homan pen nili kini pajir de kang i phan nili alo la si monadak amei pu lo pen mo kalek pon no la si nili kadu ka be phan ini kelang dun atum an phan stame nili itung sports cepat hutum han encouragement ki pidun nang kelang dun phan antan nili kadu we phan churu parlo athe ke pathu tum sitame kelang abi pin ke ningarong rek ani ngarong kirung dun labang dunai kacirap kacetu bang dunai lasi lasu kacetu kacirap thi kapot organizers abang putin atum phan tan nili churu pajirlo referee atum phan ta churu pajirlo volunteers to ana phan ta churu pajirlo lasi pining aso nak thak morningkan ke bang je ningkan tame min sen pen aso football tournament kibi pon bom thegi phan ninga klong pe churu pajir si nilam thingpen kon kar Pini final matang dung ketika patu ponji leke Kongching Arong Football Club lepen ni hangar chim Football Club ang bong si cipate ponik po. Lasi tunga duga we ng samjin penela bang so kapatu cipate lang dun pelo na kardo. Up ke tangan lo, Kongching tum 2 goal, angke ni Archim tum bang 1 goal pilo. Football ke Chinghon sedang doraduan non first half mata chitiman kapatu cipate pandadapi Kongching FC atung goal ini ke cepat dulu. hini lapen Aku ni Archim tak cepat dulu. ni Archim FC atung goal si nonamat Kongching FC atung ni Archim FC apan lead pon bom lah non malom so pilo tangte puthot second half bang patun pangcheng ponik po non 1 goal lang tilong lo, nasi. abang so porahut Practice highlight. ilit malong
Team FC lapen nihang ar Team FC yang mong ingtan rikman sepati mondana pi Kongching FC adum goal po then nihang ar Team apan sepahay poning dalok kasi non so pilot nangte ilidum nong juing tung sar gulsan rong pi referee kasa alang li phanta prang wang je phanse chuning rila non alang li bang bom lo adon tu puthot hang poning tung sar Prakash Singh referee kasa alang li phanta prang wang je phanse chuning rila fourth referee alang li phanta prang ki wang je phanse li chuning rila aprang si nong igi Ponji lagi best player award pini ketek muchora bang po phan nong igi Ponji do lagi best player award labang so best player award ke sar Rup Singh Tok B team sar the lang tumay hin pensi ka sponsor kasi labang so a man of the match mate best player award anong egi alang lito may hin si Pipon po lasi apoy panahok hipin pen man of the match award anong egi pi bang man nili tarampon po alang lige jersey number 16 ni Hangar Team FC Mr. Samuel Musahari alang li na prang bang pen man of the match award nong inang challenge pan si chuning rilo labang so nong igi Ponji lagi team salthe ay hinpen sa Rup Singh Tok B alang li avidyan ni pine alang li pan prang bang pan si chuning rilo alang li hinpen si sa Rup Singh Tok B team sar the hin penalang li tung ning ke me pen best player award nong e upon nang chirap tu na pot alang li tumapan pedang best keeper award kilong bang pu amenali taramponik po tarampon pe brang labang so a best keeper award mata nong e nang kipi do na bang pu men lake sar Gubin Rongphar alang li karnitang sarbura sarbong rong paramen pen sila bang so nong ipajir poning po alang li korte roton rong par sarbong rong para rong asarte alang li hin pen si labang so nong ipajir poning po pini best keeper award kilong bang po men lagi Mr. Roland Crow Kongching FC alang li para prangan bang je pan sa chuning rilo Chero Parlo labang so best keeper award nong ialong sarbong rong para rong pen nong e nang kachirap PWD department alang li kachinghon karlitang apo Joycing ingti alang li men pensi labang so nong e pipajir pon po lasi labang so nong e kapajir pon je pan nili akihay larsing katharapan prang bang ji pan chuning rilo apor panahok hepin pen high scorer award kilong bang po menili tarampon po kilong bang po lake Mr. Jonas Singh Teron jersey number 16 6 goals Kongching FC alang li pada prang bang pelabang tariging koi pen pini tarig isian kapatu along goal kitap tekna bang pulo non thod team Krehini atum si labang so pini best discipline award la team Krehini ang bong pen discipline ki ong nai mati aron atang pen kiwang kido kathak la pen kapatu Kimisan at team amen lagi Rongkang Thir FC Bokajan Rongkang Thir FC pen kumanip
may phu kalite chun ba nang chitong nundo plot ang te aprang abang pelabang so nong nom nang chiteng nun chepan si chuning rilo non alangli sarlong kidi banging bomlo alangli hello rong dang tir FC bukajan labang so klam apang ke Japon bom bang dan don marliat tum non bini labang so runners up a trophy do lapen cash prize money do labang so cash prize ke hiniang dengan nong e ke suri troxy ras kakep alang litung pini cipelong ponik po nilia prang ke hang chok chuhang tung sar kemson kathar alangli hin pen pini ingdeng hini ka cipelong do atim aphan nong e ka pejir japan ni chuning rilo to kulit lah do nelo donatum pini litum ng chinghon kachu papa lang li isar po alangli hin pen kapijir pon ku tim ni phanda suri ni la kharo phokho arlo ti thap dono lasi president secretary mai thu chunbang ni hang ar team FC nalitum prang bang pelabang sonong e nang chena son teme party labang so anong e itu ka chinghon al hisar po man pen alangli men pen sar Vidya Singh Terang Mondol Committee General Secretary hin pen papajir pondo na tampri kimi phangchu karbila madam mai chunbang handang su unit alangli hin pen si pajir poniko Tangte nong e kipia mai pejut pon pia prang mentara minang toko kaulitang niasing tiga hal meten ke patru andung kiti along me sipai pume pu ke ha tapen laso ke patru along kacerap dun kado ka me koting jiudoan dan dak kecerap mubarak le kedamta niasing tika thar amhang ke thek ke hala suhuti ke tok dak ke aveder lo sita legacy data ni tum ke long ateng ke 1951 legacy data long hada ke long ke 51 ni kan ilong banget tok ke ni kan krepo ilong banget tok ni kan ingkor nasi kolobang lo ne chi delo sita halap ende kepadam te sini po lapen ke kadak alang parisomar kado ka via dimbang ke ha bosa pothar doyang kwa adim si kadak si dulo lapen alang militum aphi ke chinia teng te hadata sosial lahai rada kami klemalong bangke dupi lasi nang cho đẹp jodoh oh kirang jin sudah ison na ito
Tilo. Asonsi, Kabangso, Patilong, Abdul, Malitang, Yesu, Ikatanang, Samaratu, Nabatum, Katukobe, Romusir, Pantal, Rapun, Yesu, Ulama, Alam, Kapal, Pichun, Longshot, Asir, Natum, Katukobe, Panta, Kedar Youth Club, Suwi, Garong, Pajirlo. Jadi porta dulu posisi di tiap konsi kacuru video kita makardo konsi ini dak football kecil lang video kan lapuan si kantong nang kita masuk video lang sen like share subscribe ta apen mili channel laki milang podcast na kung mana subscribe no lapen hama bell icon ta click no nasi punya video ke lapuan malo nasi do me thak ni kurang chu